Marketing strategija za koju ste možda čuli, za možda niste čuli, ali pre svega, pre nego što pređemo na Plavi okean, ja bih isto tako želela da pozdravim naše goste iz Makedonije. Dragi gosti od Makedonija, dobrodošli i blagodaram što podržajemo Plavi okean. Plavi okean je nešto gde mi mirno primamo znači svoje prednosti, ono što vi znate najbolje da radite, naravno i najbolje da naplatite i najbolje sa proizvodima koji su najbolji i najbolje da na njih zaradite. Znači, Plavi okean je nešto gde se pliva sa svojim kvalitetom, sa svojom originalnošću, sa svojom kreativnošću, sa sobom, faktički. Nemojte da se trudite da budete, da imitirate nekog, nego trudite se da budete vi, ono što je. Of about 24%. This is really important, and this is exactly the same rate of penetration of Trifexis 6 months after launch of the product, and this is a figure that confirms this didn't reach even during the second year after launch. So this is already really good. So then, after the US, and by otoscopic and microscopic examination to evaluate the population of fleas, ticks, and some mites. And we have a level of integration release of glucosides of about 30%. The area is modular, you don't have the same percentage of integration, and also the body is the level of treatment concerning concerning cell sorts, so we evaluated 3 main cell sorts. Alergijske dermatitice kože koje vidite kako prilike izgledaju, čućete to mnogo više, ali sem toga, da bi pokazali svoj kapacitet, Vuja će vam preneti prilike još jedno 80 vrsta bolesti,